Ekitabo kya Nabbi Isaaya eshuura 10. Bari akale babataho ebiragiro ebitari by'okwishikirira n'abahandiiki abahandiika eby'okuhata ngu babone kwitiita emanja z'abakene n'okwaka aborobo omu bantu bangye bashemereire n'okunyaga abafaakazi n'efuuza okuzigyera eminyago. Muryakora ki aha izooba ry'okufubirwa kwanyu n'okwerekyerezibwa okuruga hare? Muryahungira aharyoha ngu abahe emikono, kandi obutungi bwanyu muryabusigahi? Muryaba mutakiine ekindi ky'okukora kureka okweyinamirira omu mbohe nari okugwa ahansi omu biisirwe. Hoona nabwo ekiniga kye tikikabarugireho, omukono gwe gukibangire. Okuhanwa kw'Abaasiriya. Asiriya, enkoni y'okugubwa kubi kwangye, ekihuzo ky'ekiniga kyangye, ryamwohereza kurwanisa ihanga eriteeta ahari Ruhanga. Muragiire kuteera abantu abonyiniire ekiniga, abanyage, atware eminyago, abarabateerera ahansi nk'ebyondo by'omu muhanda. Konka tikwari kwenda kukora, n'omutima gwe tikwo guri kuteekateeka. Kureka ekiri omu mutima gwe n'okucwekyereza kandi n'okumarraho kimwe amahanga gatari make, ahabw'okuba naagira ati, abakuru b'engabo zangye boona tabagabe. Kalino terikwingana na Kakemishi, Hamasi terikwingana na Alupadi, narishi Samariya na Damasiko. Nk'oku omukono gwanjye gwahikire aha mahanga gabiire garimu ebishushani ebirikuramibwa, ebiizirwe, ebirikukira eby'omuri Yerusaalemu na Samariya, tindigira Yerusaalemu n'ebishushani byayo nk'oku naagizire Samariya n'ebyayo. Mukama kwariheza kukora byona ebyamarire kukora aha rushozi Sayuni na Yerusaalemu, aryafubira omugabe wa Asiriya naamutura amaryo ge n'okweyimbisa kwe n'emyekunuko ye, ahabw'okuba naagira ati, nkabikoresa amaani g'omukono gwanjye n'obwengye bwanjye, ahakuba nyine okwetegereza. Niyawe emyatano y'amahanga, nanyaga obutungi bwago nk'emanzi niyaha ngoma ababiire bari aha bitebe by'obugabe. Omukono gwanjye gwagwa aha butungi bw'amahanga, nko wagwa aha kyashuri ky'enyonyi, kandi nk'oko omuntu ateeranira hamwe amahuri ag'enyonyi esigireho, nikwo nanye naateeraniire hamwe amahanga g'ensi yoona, hakabura obwimusika ipapa. Naryo wayashamya akanwa n'obukwaku bw'okuteeza. Nimugire ngu empango neebaasa kwehimbisiza aha muntu orikugitemesa, naryo omusumeeno ahari ogu orikugusharisa? Ni nk'oku enkoni yakutengyesa ogikwise, nari nk'oku ekihuuzo kyakwimusya omuntu otari kiti. Nikyo Mukama w'amahe arwarize engabo z'amamanzi omunywengyerero, kandi ahansi y'ekitiinisa kye haryimukayo okwaka okuri kushusha okwaka kw'omuriro. Omushana gwa Isirayiri guryaba omuriro, n'orikwera we abe ekirimi kyagwo. Ogwo muriro guryayosya amahwa ge n'emikwatangwe ye, gubimareho izooba rimwe. Kandi Mukama ryamaraho ekitiinisa ky'ekibira kye n'eky'ensi ye erikweza munonga. Awerekyereza omutima n'omubiri gwe, abe nk'omuntu orwire okuhwa aha magufa. Emiti erisigara omu kibira ky'ebimikye ey'omwana arikubaasa kuhandiika. Erw'izooba Abisirayiri abariba basigiireho n'ab'enju ya Yakobo abariba bahonokireho tibarigaruka kwegamira owabatiire, kureka omu mazima baryayegamira Mukama orikwera wa Isirayiri. Aba Yakobo abariba bahonokireho baryagarukira Ruhanga ow'obushoborozi. Konka n'obu abantu bawe Abaisirayiri barabe nibingana nk'omushenyi gw'aha nyanja, ekicweka kyabo kikye ekirihonokaho nikyo kirigaruka. Okucwekyerera kukaragiirwa kwashandarira hamwe n'okwishikirira, ahabw'okuba Mukama w'amahe aryabamaraho mu nsi yoona nk'oku kyaragiirwe. Nikyo Mukama w'amahe arikugirira ati, imwe bantu bangye mwe
abatwire Sayuni mutatiina Abasiriya kuba arabateeza enkoni baba banjere ebihuuzo babagira nk'uko Abanyamisiri babagizire ahabw'okuba basigiireyo akaanya kakye okugubwa kubi kwanje kurugye ahari imwe bwanyuma ekiniga kyanje kiryabahindukana mbacwekyereze. Mukama w'amahe aryabaasha nk'oku yagizire Midiyani aha rukiro rwa Orebu kandi enkoni ye aryagimusya aha nyanja agibanje nk'oku yagizire omuri Misiri. Erizooba omutwaro guyakwekoriize guryakuruga ahibega kandi enkomo ye eryakwihwa omu bisya. Yiinamuka naaruga Rimoni yahika Ayasi yaraba Miguloni. Mikimashi niyo abiikire ebintu bye. Barengyera omu kakiro barara Geba. Aba Rama nibatetema. Aba Gibeya eya Sawulo bahunga. Iwe Galimu imusiilaka otache. Niwe Laisha ochurre. Iwe Anatosi mugarukemu. Aba Madimena nibachwa. N'abatuuzi ba Gebimu nibahunga kuronda obukirro. Erizooba nija kuraara n'obu. Atigitira orushozi Sayuni entomi nikyo kibungo kya Yerusaalemu. Leeba, Mukama w'amahe aryatema amataagi n'amaani galikutiinisa. Abarikukira abandi aha mutwe baryatemwa n'abaringwa baryagarurwa hansi. Kandi aryamaraho ebishaka by'omu kibira. Lebanoni eryagwa n'emiti yayo y'ekitiinisa.